Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu umsindisi wethu. Sesishilo kimemezelo. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele insizwa nentombi noSunday school egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngicela ke sibheke incwadi yabaHluleli isahluko 16 sizoqala ku verse number 15. AbaHluleli abaphethe lesilungu ke Judges chapter 16, we start from verse number 15. Ake sifundeke bese ngikhuleke emva kokuthi sisifundile. Verse 15. Incwadi yabaHluleli chapter 16 verse number 15. Yeah. Ifundeka kanje. Wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu, awungitshelanga ukuthi amandla akho aphi. 16. Kwathi lapho emcindezela yonke imihla ngamazwi akhe, emgqugquza, wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni. 17. Wamtshela inhliziyo yakhe yonke, wathi kuye, akuthintanga mfuco ekhanda lakho, ngokuba bengingumNazari kaNkulunkulu wasesizalweni sikamame. Uma ngiphuculwa amandla ami ayakumka kini, ngiyakuba buthakathaka
ngibe njengomunye umuntu. 18. uDelila wabona ukuthi wayemtshelile yonke inhliziyo yakhe, wathuma wawabiza amakhosi amaFilisti wathi, yenyukani kaloku ngokuba ungitshelile yonke inhliziyo yakhe. Ayesenyukela kuye amakhosi amaFilisti, aletha imali esandleni sawo. Wamlalisa ubuthongo emathangeni akhe, wabiza umuntu, waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe, waqala ukumhlupha, amandla akhe amuka kuye. 20. Wathi amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Wavuka ebuthongweni wathi, ngiyakuphuma njengezinye izikhathi. Ngicela uphinda. Wathi amaFilisti aphezu kwakho, Samson. Vuka ebuthongweni. Wathi ngiyakuphuma njengezinye izikhathi, ngizithintithe. Kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye. Amen. Babathi amandla nali izwi lakho linguwe liyamila liyaphula imsedari yaseLebanoni liphunzisa imbabala lihluba amakhazi lihlaba kuze kwahlukaniswe izinto zenhliziyo. uNkulunkulu othoyingcwele libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Khuluma ngathi ngalo kithi Nkosi, uzambule wena uqobo lwakho Nkosi, sikubone ezwini lakho, ngoba ungulizwi kwasemaphakadeni. Thema uqala udala izinto wazidala ngezwi lakho. Nkosi wawukhona kukho konke okudaliweyo, kudaliwe ngegama lakho, kudaliwe ngezwi lakho Nkosi. Sicela udala ukuphila empilweni zethu ngalesi sikhathi. Sicela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe eliphilayo, elisebenzayo, elinamandla. Impela liyaphula imsedari yaseLebanoni. Maselikhulumile izwi likaNkulunkulu lake lakhuluma kuSawule umFarisi. BaFarisi kuyacaca ukuthi babe namalikhanda likhulu. Kaningi behamba noJesu bephikisana noJesu kodwa bekulukhulu ukuphenduka. Kodwa mhlazane izwi lifika kuSawule eyedwa noma elizwa yedwa. Laba abanye abaFarisi abaphendukanga ngoba balizwe bebaningi bedodana. Kodwa mase lizwa eyedwa behamba bebaningi kodwa ilizwe eyedwa seliqondine naye. Lamguqula. Amen. Lamguqula. Ngobani linamandla, libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Mhlambe yena uSawule lo bekwenzeka abekhona. Kubo labaFarisi kade bephikisana nenkosi uJesu. Kodwa mhlazane lifika kuyena yedwa, elizwa eyedwa, hayi lamshintsha. Sengathi namhlanje nathi lingasishintsha. Nami ngiyazibala kulokho ukuthi lingishintshe nakuso lesi sikhathi. Lapha ke kuverse 15 esifunde khona. Kuthiwa Wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Uma ubheka lapha encwadi kaMark sahluko 12 lapha kuverse 31 kuyale sithola lapho uma uqala phezulu nakhona bekungabaFarisi njalo bezama ukulinga inkosi yethu uJesu. Manje ngalesi sikhathi bekuwummeli noma isazimthetho. Cha angisho ukuthi sivule bazalwane. Mhlawumbe ukuthi ngiyabhala kokunye ke lokho. Isazimthetho sibuza ukuthi umuphi umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho. Kodwa lo muntu obuzayo uyini? Uyisazimthetho. Mhlawumbe wayefuna ukuhlola noma wayefuna ukubona ukuthi ngempela unguKristu yini. Kodwa kubuhlungu ukuthi asizwe ukuthi uyaphendula emva kwalokho seyitholile impendulo. Ngoba uyisazimthetho. Yena mhlawumbe ubewazi vele mhlawumbe umthetho omkhulu kunayo yonke, kodwa uyawubuza lo mbuzo ukuze enkosini.
inkosi siyaphendula ukuthi wothanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngawo wonke amandla akho, ngawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho. Umthetho wokuqala lo omkhulu kunayo yonke imithetho. Manje uDelilah yena ile ndlela naye afuna ukuthandwa ngayo uSamson. Naye ufuna ukuthandwa ngayo yonke inhliziyo. Ufuna ukuthatha manje indawo kaBaba uNkulunkulu, indlela afuna ukuthandwa ngayo. Ufuna ukwazi yonke imfihlakalo yomkhwenyana wakhe. Ngoba ufuna ukuthatha leyanto leya kaNkulunkulu, wenza ngqo leyanto yenza uSathane ufuna ukuthi athathe isikhundla sikaNkulunkulu. Kakhulu mama bayathanda ukuthandwa ngaleyo ndlela ukuthi bazibone kuyibona bodwa. Akukho wrong lokho ngoba iBhayibheli lithi thina amadoda sithanda umkethu. Siwathande njengoKristu ethanda ibandla. Kodwa kwesinye isikhathi bafuna kuze kweqa. Uthi ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Lithi iBhayibheli yomthanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho. Manje noDelilah ufuna ukuthi yonke inhliziyo kaSamson mele ukuDelilah. Ngeshwa uSamson wagcina inhliziyo yakhe esenza izinto eziyisusa kuNkulunkulu iye inhliziyo iye kuDelilah. Lokho kwambangela ukufa. Ngoba inhliziyo yethu kufanele iphelele kuNkulunkulu. Mase iphelele kuNkulunkulu sike ngoba uNkulunkulu uluthando, sesizokwazi ukuthanda omkethu njengalokhu inkosi uJesu ithanda ibandla. Kodwa ngoba sesiqale sathanda inkosi, iyona ezosenza ukuthi sibathande. Sike sizwe kaningi ke siyazi thina bomama noma omama angasho ukuthi thina bomama bayazi omama thina sike sizwe ngomama amabesho ukuthi athi umama hayi ngithandiswa ukuthi nokuthi. Manje nathi ke madoda sizohluleka ukuthanda omkethu ngaphandle kokuthi sibe nenkosi uJesu bese siyabathandiswa. Lapho ke uzobathanda noma kuthiwa babheda kangakanani. Uzobathanda noma kuthiwa benzeni imbi, kodwa uzobathanda ngoba uyabathandiswa. Umama mayesethandiswa azayodla inhlabathi. Angakaze ayidle kodwa ayidle ngoba uyayithandiswa, hayi ngoba eyithanda kodwa uyayithandiswa. Kukhona lento engaphakathi ke emenza ukuthi ayithande le nto, wena ongaphandle umangani ukuthi ukwenzeka kanjani lokho. Uma ngathi lo baba lona umthanda kanjani unkosikazi wakhe noma unkakhe nje, kanti hayi uyathandiswa. Uqale wawuthanda inkosi. Manje amakhosikazi akasiphusheli ukuthi masithande inkosi iqala. Asiphusheli ukuthi masithande wona. Sizohluleka ukuthanda wona uma singaqalanga ngokuthanda inkosi. Amen. Masihluleka ngoba thina sibekwe ukuthi sibe amakhanda, kulula ukuthi sibadukise. UMkaloti waba senkingeni waphenduka insika kaSawuli. Inkinga yaqala kuphi? Inkinga yaqala number 1. Makubizwe uAbraham. uLoti ulandele uAbraham, uhamba noAbraham. Ngiyakholwa ukuthi uLoti wathi inkosikazi asendele nangoAbraham. Unkosikazi walandela ngoba uyini uLoti uyinhloko. Walandela walalela unkosikazi. Mabefika lapho mase kuvela ukuxabana kwabelusi ba. Ngiyacabanga ukuthi uLoti wathi mndeni wami aselapha eSodoma. Lapho nto kuhle kanjani? Angazi ukuthi inkulumo yabe yahamba kanjani. Kodwa ngoba ube inhloko yomuzi uLoti, ngikholwa ukuthi uyena ngoba nakuyena uAbraham wathi mayithola umbiko ngiyakholwa ukuthi wathi Sara kuthiwa masihambe sishizwe lakithi. Wathi uSara ke ngoba inkosi yami ngizokwenza njengokusho. uSara ke wayembiza ngenkosi yakhe uAbraham. Engikholwa ukuthi uSara wayemkhulekela uAbraham esenzela ukuthi njengoba eyinhloko nje akangangidukisi. Kodwa kaningi amakhosikazi agijimisa ukuthi sibani manje akangithandi akangenzela ukuthi njengoba complaina uDelilah. Amen. Omunye ke mhlambe ke uzothi ke vele phela uDelilah wayengowesizwe wayesiwisizwe waseMafilisti. Bekufanele akwenze. No, ngisho abakholwayo mina amakhosikazi akholwayo
jaha ukuthi lithi iBhayibheli makangithande kodwa nje noma ngifuna ukuyemola ka hambe nami bazokhumbula bakhumbula kanti umuntu ngawuhlala edolweni athi Nkosi nali ikhanda lami ngicela umsize ukuthi angangidukisi ngoba mhlazane ethatha indlela errong ngoba mina uyikhanda naleli khaya angasuka ngidukisi ma wena umphushele enkosini inkosi izompushela ukuthi bakakuthanda uyabona indlela owenza ngakho ukuthi akakuthanda abanye bagijima kabayinyangeni bawufuna umuthi ukuthi umuntu akathande umkhonyana wakhe akaze ngizwe ukuthi uSathane ethi kumuntu uthanda umkakho kunama divorce angaka nje uSathane angakaze ngizwe ukuthi kune divorce eyenzeke enkonzweni yenziwa umfundisi njalo imishado ngishona yaba ngokholwa uyithola isenziwa abefundisi kodwa ama divorce nama divorce enziwa ngabantu abathi bayakholwa enziwa abameli hayi ngabefundisi mhlazane kwathiwa yenziwa umfundisi hayi cha lo mfundisi ngizoba nesiqiniseko sokuthi ungokaSathane ngeke nje ngibe ngishona leni ngabazi no nangokuthi layilake wayesezama la ukuyamphica ukuthi hayi kusho ukuthi wena ungithanda sekuze kwaba kathathu ongitshela amanga amen mina into engiyifuna ile mfihlakalo yakho kodwa manje uSamson ubonile ukuthi njalo mayiveza into uyahlaselwa kuneyimfihlakalo oyiphiwe uNkulunkulu kunaleli talent oliphiwe uNkulunkulu wena wedwa olaziyo uSathane njalo ufuna imfihlakalo yakho yokuma kuNkulunkulu ukuthi yini le emise usibanibani ukuthi angasuke kuNkulunkulu amen leyo mfihlakalo uSathane wayifuna wazoyicela kuNkulunkulu ngoJobe wayifuna uSathane kwafika ingane zikaJobe wayifuna uSathane uJobe wagula these gula uJobe befe bonke abantwana kwasala unkosikazi ngiyacabanga ukuthi wathi yabona manje lento abaJobe mina ngikhathele ngoba manje lo muntu ingane ayisekho ngabe ngiyachitha izingisizi uyasho futhi uJobe encwadini kaJobe ukuthi nezisebenzi zakhe zisamnaki siziyamdelela engikholwa ukuthi ulokhuza unkosikazi kaJobe bese kusele yena yedwa ukuthi kufanele nakekele lo muntu onezilonda angazi kufanele amgeze usuku nosuku ngaphela uzonuka ugcwele izilonda lo muntu ngiyacabanga ukuthi umkaJobe wathi ayikhona yabona ke le ngeke ngiyimele mina yabona Jobe ngoba ngiyazi wena ukuthi mawukhuluma into vele yenzeke ngiyacabanga akubhalwa ngeBhayibhelini ibhalwe eBhayibhelini ukuthi umkaJobe wathi kuJobe thuka uNkulunkulu wakho ufe ngoba uqinisile umkaJobe mawuthuka uNkulunkulu ngeke ungafi uyoqala nje ngokumthuka noma kungezenzo zakho noma ngayiphi indlela uzofa wayesazi umkaJobe ukuthi mawubamthuka nje uyafa wenzani uDelayila uyazi ukuthi mayeke wathola imfihlakalo kaSamson uzofa wenze njani uEva thina amadoda kumele siqaphele ukuthi siphiwe abasizi kodwa labasizi laba inkinga yabo baphinde basize noSathane Nkosi yami kumele siqaphele ukuthi besisiza benjalo akungabi kanti sebesiza uSathane empilweni zethu okuthi kumele sihlale emkhulekweni angisho ukuthi amakhosikazi abantu ababi no ningangizwa kabi cha kodwa into engiyishoyo mina ngithi noma ubani qaphele yikho ngithenda nakubo mama abakhulekela amakhosi amadoda abo ngoba ayinhloko yekhanda angasuke namadoda abadukisi ukuthi nje eBhayibhelini akucaci noma azikho indawo eziningi esibona caci ngokucacile ukuthi seke kwenzeka amadoda adukisa amakhosikazi kodwa sesikhulumela ingoluti ukuthi umkaloto uzosala nje abensika kaSawoti mhlawumbe kwakuloto owayethemba siphume ngoba uAbraham wakhuluma noLoti asimuzwe uAbraham ekhuluma nomkaloto ukuthi ngoba sesiyaqabana simzokhuluma noLoti ngabantu uLoti uyena wayebuyise emndenini indaba umndeni osuyadecide ukuthi siphuma siyapi kodwa futhi nakhona sibona ukuthi kuLoti wathi akuyiwe lapha bahamba ngizama ukuchaza ukuthi ke kuyenzeka amadoda adukise namakhosikazi
Kodwa thina madoda, as much as amakhosikazi ethu engabasizi bethu, uSathane nabo uyabahlasela lizithi iBhayibheli bayisitshe sibuthakathaka. uSathane uyabahlasela ukuze asebenze ngabo kithi. Amen. uDelilah ke usefuna ke ukuthi makufa umkhwenyana wakhe njengomka Jobe, njengomka Adam. Mhlawumbe umka Adam ngesikhathi esedlile ngaqala, mhlawumbe wayesezibonile ukuthi unqunu, kodwa akangamtshela ukuthi hey sengibonile izinto esingaziboni wena. Wagijima ukuze abone naye akadle khona azobona into engiyibonayo. Ngoba eqaleni bebembethe inkazimulo kaNkulunkulu, ingubo yokungcwele. Bengaboni ukuthi kanti banqunu, ngoba vele bebengekho unqunu kahle kahle. Bebembozwe inkazimulo kaNkulunkulu. Kodwa mhlazane wephula izwi kaNkulunkulu, inkazimulo kaNkulunkulu yasuka kuwe. Mayisuka kuwe usalunqunu, usaluhambaze. Hey boss. And kuzobonakala amahlazo akho ngale. Sizobona ugqokile ngoba lezi impahla esizigqokile nje sisuke kanga ezasemhlabeni izimpahla. Kukhona ezikamoya ezisuka ngokungalaleli izwi kaNkulunkulu. Angazi ke noma uyimbethe lengubo kamoya. Ngiyacabanga ke ukuthi ke mhlawumbe uEva yaseyiphumile ingubo kamoya, mhlawumbe wathi mayibuka kodwa nje kulowa wayesenayo inkazimulo. Mhlawumbe akambonanga umkhwenyana ukuthi naye unjani, aphantila zadle naye. Kwase kubonakala nakeni ubuze bakhe. Manje lo ubona ubuze balo nalo ubona ubuze balo bethuka. Hayi ke uthi usudlale ngami kathathu. Awungitshelanga ukuthi amandla akho akuphi. Nanzo ke into esithi asike sayikhuluma ngeviki edlule lento ukuthi isithi into esifuna kakhulu nje ukuthola nje ukuthi iweakness yakho ikuphi. Sizoyifuna ngeke siphumule singayitholanga ngoba sizokwazi ukuthi iweakness yakho ikuphi mhlazane sakuhlasela ngaleyo nto wawa ngaleyo nto. Sasibonile ke lapho ukuthi iweakness yakho ikuphi. Amen. Nomunye uzothi hayi wenza iphutha vele uSamson ogana unkosikazi wamaFilisti. uSamson akalenzanga iphutha ngokwenza lokho. Ake sifunde lapho ku chapter 14 verse siqale ku verse 2. Kuthiwa uSamson siqale ku verse 1. Samson wehlela eTimna wabona isifazane eTimna wamadodakazi amaFilisti. Wakhuphuka wabatshela uyise nonina wathi, ngibonile isifazane eTimna wamadodakazi amaFilisti, ngakho ngithatheleni yena abe ngumkami. Verse 3. Uyise nonina base bethi kuye, akakho yini wesifazane phakathi kwamadodakazi abafowenu noma phakathi kwabo bonke abantu bami ukuze uye ukuthatha umfazi kumaFilisti ongasokile na? Samson wathi kuye, ngithathelena ngokuba uyathandeka kimi. Ngepha uyise nonina babengazi ukuthi lokho kwavela kuJehova, ngokuba wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti ngaleso sikhathi amaFilisti ayebusa phezulu kukaIsrael. Jesu Kristu inkosi. Kwesinye isikhathi uyayenza into ebonakala iyiphutha kwabanye abantu, bangaze bakusole, kanti lento mhlawumbe uyenziswa uNkulunkulu. Njengoba uSamson wasolwa abazali, futhi kwakufanele abazali bakhe bamsole, ngoba kubhaliwe ebhalweni ungathathi kwabezizwe. Amen. Kodwa uNkulunkulu asikwazi ukumkrema, naye ulokhuza abaninkinga enjalo uPetro. Kufika umbono lapho ozilwane la kuthi ahlabudla uthi hey angazi ngikudlo ichilo mina kusukela kwasekuzalweni kwami. Kwasho kwazo kwaba kathathu kwathiwa ungasho okuhlanjululwe uNkulunkulu ukuthi kungcolile. Ngobani? Yena wayebanga umthetho. Kanti inkosi mase ifikile isifika nomoya engcwele elithi iBhayibheli 1 uzosifundisa konke inkosi uJesu esitshele khona. 2 asifundise noma uzosikhumbuza inkosi esitshele khona abese esifundisa. Yikho mhlazane ngigcotshwa ngethuka kwangabalula ukuthi ngingatshela omunye umuntu ukuthi ngizogcotshwa. Umuntu wayesazi ukuthi ngizogcotshwa unkosikazi wami kuphela. Akekho umunye engamtshela.
ngobani yathi mayifika lento ngathi mina hayibo umfundisi phela umoya engcwele mina ngingafundisa kanjani mina manje kwangithusa lokho manje ke bengisavezana ukuthi akubanga iphutha ukuthi athathe lapha kumaFilisti noma kwakubukeka kuyiphutha kwabanye abantu kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi aveze ithuba lokusebenza ngike ngasho ngathi ngeke ngahlaselwa kanti ukuhlaselwa kwami kuveza ithuba lokuthi uNkulunkulu asebenze ngambone esebenza amen omunye bengaza customer amadimoni kodwa mina kwangibuleka kimi ngaleso sikhathi ukuthi njengoba lo kanganje uSathane kunalento ekhona uNkulunkulu efuna ukuthola ithuba ke wayenza inhliziyo kaSamson ukuthi athande lapha yana futhi athanda vele ngabona umunye wesifazane la engikhona ukuthi babe baningi bebahle futhi ukudlula uDelilah kodwa hayi umuntu wavulwa umthandi njengoba uDelilah ngoba yeke kungenzeka ukuthi kunento ongazocabanga ukuthi yaba yiphutha empilweni yakho ungakwazi ukuyishintsha ukuthi kodwa Nkosi wanginikezelani lento omunye mhlamba akhale ngendoda yakho ukuthi indoda yami yangihlupha wanginikezelani le ndoda omunye akhale ngokuthi unkosikazi wami yangihlupha noma indoda yami yangihlupha wanginikezelani lo muntu engihlezi naye kanti uNkulunkulu befuna ukuveza ithuba lokuthi alwe nezitha zakhe ngaso leso simo leso ezinye izinto sizibona zizimbi kanti asiveli kuSathane yikho ngingathandi mina ukushashe ngiqalekise uSathane ngithi nami mangivelwa into ngizama ukuthola ukuthi ikuphi okunelokhu zokunelight lana bathi ngesilungu kami bathi for every cloud there's a silver lining kunalokho kuyicloud impela kodwa kunokukhanya okukhona amen uma ungavula amehlo kamoya ngeke ukubone uyohlala ukukhulekela ukungena emkhosini ukuthi ukukhasta ledimo leli kanti uNkulunkulu ufuna ukusebenza wena khohle ukukhasta amadimoni ufuna ubuso bukaNkulunkulu amen kose kulento engehlelayo njengamanje iyini intando yakho ukuthi ke kuvele esitheni lokho noma kuvela uNkulunkulu mina ngibuza intando yakho kuphela ngizame ukugcizelela ke iphuzu lokuthi akusikho konke okubonakala kukubi kithi okuvela kuSathane okunye uNkulunkulu uyakudedela ukuze abonakalise amandla akhe abazi abantu bafakazile abanye ukuthi belandelwa imoto bebalandela bazokongena egate bephethe ibhamu ekugcineni baxabana bodwa labo bantu baphethe ibhamu ukuthi bengishilo ngathi laba bantu ngeke sikwazi ukumelana nabo kodwa ukhuluma ngabantu abanganazo nokuba nazo ibhamu amen ngoba liyasho iBhayibheli kuMahubo 34 verse 7 uJehova uyathuma ingelosi yakhe kubona bonke abamesabayo ibakhulule uNkulunkulu ngiyakhohlwa wathuma ingelosi yakhe mhlawumbe ingelosi yakhe mayifika lapha babona ingelosi laba mhlawumbe iphethe isibhamu esikhulu mhlawumbe iphethe ibhoma ngazi ngoba lapha abantu abazalwane laba ngiyabazi mina ngokubazi baba ngikaze ngibona isibhamu ngokubazi kwami angikholwa ukuthi sikhona noma ngaba sikhona ke ngikholwa ukuthi laba abanye babehlome beyingofuna ngoba bayazi ukuthi bayohlasela vele kaningi mabehlome baphatha nama AK47 into engakwazi uyodubula ukuze kuphumele ngalo domino into engakubulala ule kude kodwa ingelosi kaNkulunkulu isithunywe uNkulunkulu yabavikela ayike bekudlula ke lapho kuveze iphuzu lokuthi ke bekungesilona iphutha ukuthi aganwe lapha kodwa futhi zikhona izinto umuntu azenza zirongo zivela kuSathane ngoba nangu uSolomon waganwa ngabezizwe abaningi bamenza ukuthi akhonze izithombe ngiyacabanga ukuthi usehlogweni namhlanje impilo yakhe isigcino sayo saba sibi kunoqala kwakhe ngobani wenza into ephambene nentando kaNkulunkulu ngithe mina mawuhlela into ebuhlungu vele nje ubuza intando kaNkulunkulu Nkosi kule mayikuve angisho ukuthi mina mawuzifaka kuleyo nkinga no lithi iBhayibheli kunakuhlangana ubuntu ubumnyama nokukhanya angisho ubone ukuthi hamba uyogana umuntu noma uyogana kumuntu omubi noma umuntu ongakholwa cha angikusho lokho kodwa mangabe uzithola usenkingeni
buza intando kaNkulunkulu. Ngoba mhlawumbe ungena kuleyo nkinga nje mhlawumbe kuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi athole ithuba lokulwa nezitha zakhe. Ngayo leyo nkinga. Mhlawumbe noma bongakazi ungene ku40 days fasting kodwa leyo nkinga mhlawumbe uzokufaka kuyena 40 days fasting. Bese uNkulunkulu alwe nezitha zakhe. Kwathi verse 16. Kwathi lapho emcindezela yonke imihla ngamazwi akhe emgqugquza wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni. Satha yohlala ekuhlasela umntwana kaNkulunkulu koze kube sekufeni. Uyozama ngapha mayihluleka ngapha zame ngapha sike sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asivikele noma ngaba kungena idevil worship la kumele likhululwe makungalikhululwe amadimoni kodwa akasale ngaphandle ngoba isitha sizothumela ngisho nala endlini idevil worship ngenhloso yani yona lento sithola ku verse 16 kuthi kwaze kwaba sekufeni udelela emlandelo uSamson umphefumulo wakhe wakhathazeka wazi wathi ngizwa into lempi kuze kube nini ngoba mntwana kaNkulunkulu uyohlangana nezinkinga uzozibuza ukuthi kanti mina koze kube nini ngilwa nephi kanti mina ngizoze ngife nini kodwa ungafi futhi ngoba uNkulunkulu ukudalela ukuthi alwe nezitha zakhe ngawe yikho kungafi nje yikho usazophila nje as long as uqhubeka nokwenza lokhu kwintando kaNkulunkulu. Amen. Wamtshela inhliziyo yakhe yonke wathi kuye akuthintanga mpucu ekhanda lami ngokuba ngingumnaziri kaNkulunkulu kwasesizalweni sikaMame uma ngiphuculwa amandla ami kumuka kimi ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Wayiveza imfihlakalo yakhe noma angithi wayilahla imfihlakalo yakhe. Yini ngithi wayilahla imfihlakalo yakhe ngoba kunale mfihlakalo uNkulunkulu asambulele yona abazalwane ezokwazi ukuthi isize ukuthi sime ebukhoneni bukaNkulunkulu noma sihlasela usuku nosuku ucabanga ulokuza uSamson lo muntu ushera naye umbhede balale embhedeni owodwa ebusuku belele kodwa Samson mabevuka umenzele ibreakfast kodwa Samson ngesapha nanzi isapha yadle kodwa Samson uyamhlupha awungithandi kuSamson kuyilokhu ngoba uSathane uzosiletha isitha la eduze kwakho yikho ezohlasela ispouse sakho mayihluleka kuwena ukuze asebenzise sona ukuze asondele kuwena abe la eduze kwakho ukuze ulale embhedeni kanye nesitha sakho wena uzitshela ukuthi ungumngani wakho kanye sekungenile isitha kulomngani wakho ukuze wena udimfile akulula ubone lo muntu kumele ngabe umngani wakho akulula ubone ukuthi hayibo lo muntu ongenzela ibreakfast lo muntu osebenzela izingane zami kanti usezolwa nomphefumulo wami ngeke akutshele ukuthi sengizokubulala manje no uzokuzela ngothando njengayo uDilayela waza ngamagama othando amagama azwakala kahle ukuthi njengabantu abashadile phela kumele sithandane njengabantu abashadile phela kumele kubonakala ubunye phakathi kwethu manje yini bungekho ubunye la ekhaya awungithandi sibanibani uzosebenzisa amagama azokwenza ubona ukuthi ayibo mhlawumbe ungazi ukuthi angiyenzi intando kaNkulunkulu la angithi kuthola indoda mayithanda umkaya manje namkami uyakhala la ukuthi angimthandi angani ukuthola lokhuza unkosikazi makathobela umkhwenyana wakhe manje lo mkhwenyana wakhe useqala ukuhamba indlela ewrong manje angithi kuthiwa iBhayibheli phela mangimthobele shuthi nalento ewrong kufanele ngiyenze kanti iBhayibheli ithi into yokuqala thanda uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho before uqala uthande lo mkhwenyana wakho noma lonkosikazi wakho ngenhliziyo yakho yonke usuwonile ngakho khona lokho ngoba aqala ube nalo ozokwenza uthande ngale ndlela efanele uthande ngayo ngoba uzohluleka kwakhona lokho usuthi uyamthanda usuyabheda phinde futhi ulokhuze uhlukane naye lo muntu ngigcine sengidivoza lo muntu bothi wena uyamthanda
ngoba ulahlekelwe ukuthanda lo ekumele umthande ngenhliziyo yakho yonke bese kuzothanda lo. Alisho iBhayibheli ukuthi ke umthande unkosikazi wakho ngenhliziyo. Cha, lithi umthande njengoKristu ethanda ibandla. Hayi walithanda ibandla wazwalifela. Ukuthi kumele ngimkhulekele umkami ngize ngife kulungile. Manje ngimkhulekele ngimthande kuze bese kufika ngoba inkosi yalifela ibandla. Makumele ukuthi ngimzilele ukudla kuze bese kufika. Ngobani uthando. Ngimthobele makungihlula ukungithobela ngiye kulo okwazi ukudala ukuthobeka. Lo wangidala ukuthi inkosi wangidala kodwa mina ngokwami ngiyehluleka. Ngiza kuwena ke manje ngizokhuleka makumele nginemkhosini. Ngikhulekela ukwazi ukuthobela lo muntu ngoba kuyangihlula. Ngikhulekela ukwazi ukuthanda lo muntu ngoba kuyangihlula. Kodwa wena uthando. Ngoba kwesinye isikhathi eziningi sivukela phansi ungabuka nje uthando nokuthoba ukuthi ena lezi zinto lezi hayi ngiyakwenza ngoba ngithi ngiyamenzela iwashing ngiyamenzela ibreakfast mhlawumbe kwanele emhlweni kaNkulunkulu. Hayi ngiyamthanda ngiyamondla namhlawumbe kwanele emhlweni kaNkulunkulu. Mhlawumbe kunalendlela ofuna ekufanele umthande ngayo. Kodwa uSathane uzofaka kuyena indlela yezwe akutshele ngendlela yezwe ukuthi umthande. Afuna ukuthi sebenzise indlela yezwe lezo kufaka ekufini. Afune lo ukuthi umthobele ngokwendlela yezwe lezo kufaka esifini ekufini. Thakwa mtshela inhliziyo yakhe yonke. Kodwa ngithe mina ke kuthina ke sizothi ke wamdedela imfihlakalo yokuba enkosini. Wadedela mhlawumbe usulahlekelwe imikhosi okade uyenza. Mhlawumbe imikhosi seyiqala bayimvela kancane. Mhlawumbe makuzongena umkhosini usuqala ubalise eminye uzoyinqamle phakathi. Kanti yilento ekade kusiza. Yile mfihlakalo benza uSathane angakwazi ukuthola. Usumnikeze leyo mfihlakalo uSathane. Mhlawumbe usuyehluleka ukufunda iBhayibheli ngoba usubhizi kakhulu. Futhi ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu. Hayi ukuthi ubhizi nezinto zakho mhlawumbe esibheke. No, ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu usakwazi kodwa ukufunda iBhayibheli. Awusakwazi ukukhuleka, awusakwazi ukungena emkhosini. Njengalo mfundisi lona uSathane wamshanga leyo ndlela. Waqala wamenywa kulamabandla. Ekumenyeni kwakhe ngoba manje usebhizi wayeka ukwenza imikhosi kade yenza ikade menza bengumlilo. Wawa kanjalo ngokuthi yena ugcine ezazi ukuthi ubhizi nomsebenzi kaNkulunkulu kanti uselahle amandla akhe ukuba. Ngoba ile nto siyifunayo sitha. Sizozama ngisho nangendlela yokukholwa. Sizozama ngisho nangeBhayibheli. Ukuthi sikhiphe ekukholweni. Singakhiphe ekukholweni nangeBhayibheli. Inkosi uJesu isithi uSathane samhlasela ngeBhayibheli. Akumangalisi namhlanje ukuthi kunabantu abashumayela iBhayibheli kodwa bashumayela ngoma kaSathane ukuthi lona ngale iBhayibheli leli libakhipha abantu kuNkulunkulu bafake kuSathane. Hey Nkosi yami hayi. Hayi siyababonga bakho. Uthi ke uma ngiphuculwa amandla ami. Uthi akuthintanga mpuco ekhanda lami ngokuba bengingumnaziri. Yabona ke uqala kwakho ukukhuluma imfihlakalo bese hambile uNkulunkulu bese hambile umoya ongcwele ngoba akasho ukuthi ngingumnaziri. Uthi bengingumnaziri kwasekuqaleni. Useyayichaza ke indaba ke ukuthi ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu uma senimpuca ikhanda. Nawe mhlawumbe usuzithola ukuthakathaka njengabantu bonke. Usuthola manje uwalapha uyiswa lokho uyiswa la kanti usuveza imfihlakalo. Noma usulahla imfihlakalo yokuma kwakho. Usuqala uyamangala manje. Hayibo, akusathandazeki kahle. Ngiba ngothi ngiyathandaza, hayi khona. Nobuthongo sebuyafika. Kanti kumele silahlekile. Hamba uyifuna kuleyo nto. Njengoba uzwa lo mbiko nje hamba uyifuna kuleyo. Bazalwane, lo mbiko lona ngikholwa ukuthi uzongena ku YouTube so ezinye izinto ezikhulunywa la ngikholwa ukuthi ziqonde ku YouTube. Ngithi ke mina ke hamba uyofuna leyo nto ilahlekile oyilahlile uzuyithola. Ngoba uma ungayitholi ungayifuna uzuyithola uzoba senkingeni yokulahlwa. Noma ngabe kulahlekele kodwa hamba uyifuna uyithola ake siqhubeke.
udelile wabona ukuthi wayemtshele yonke inhliziyo yakhe. Wathuma wabiza amakhosi amabhali amaFilisti. Sathane kwabona ukuthi hayi usuyilahlile yakhe. Uzoletha amadimoni kuwo. Hayi yona into ezoyiletha ekuqaleni. Yithi inkosi uJesu umuntu hlanjulula umphefumulo wakhe. Phuma amadimoni. Noma ke athi kuphuma idimoni, ayithi kuphuma idimoni elilodwa. Maliphuma leli demon leli abese lahlekelwe imfihlakalo yakhe yokuma ukuthi amadimoni abusangena. Amen. Bese kuhamba uNkulunkulu kuye. Lithi iBhayibheli ithi inkosi uJesu bese amadimoni noma lezi demoni lalikhona eqaleni bathi hawu la kade ngiphume khona sekuklini kanje. Sekunesikhala manje. Ngade leli demoni ngiyacabanga ukuthi kade lithatha sonke isikhala salomuntu. Amanje masekuvulekileke manje. Livele libuye lingene futhi. Amen. Manje ngeke. Bese kuzokuthi hayi isikhala sesikhulu manje. Yona libheke laba abakhulu kunalo. Lama demoni amakhulu anamandla kunalo. Mhlambe libheke oBheelzebula ngazi. Ngiyabona wena nawe libaqoqa. Oza nanzi indawo khona. Ithi inkosi uJesu phetha kwalowo muntu. Kepha kukhulu kunaqala. Ngobani? Uvulile isikhala angena amadimoni njengoDilali. uSamson uvule isikhala. uDilali uvule yebo uSamson uvule isikhala ngokutshela uDilali noma ngokudedela imfihlakalo. Dilali wenzani? Biza amaFilisti. Uzani ke manje? Sesinayo indlela yokumbamba manje. Sengiyitholile mina indlela yokumbamba. Sekudingeka nina ke manje ukuthi nizombamba. Mina ngeke ngimbambe ngiyimi nje. Ngidinga nina ngoba nina nibakhulu kunami. Ninamandla kunami ukuthi ningibambele lo muntu. Kodwa lento beyenza ukuthi nani nihluleke senginqobile. Hayi ukuwa la ukuphetha kwalowo muntu kwebakhulu. Kuthiwa ke ayisenyukela kuye amaFilisti noma amakhosi amaFilisti aletha imali esandleni sawo. Kuza ine eqhamuka amaFilisti ngakufika noma yimapha amaFilisti. Kufika amakhosi amaFilisti. Njengoba isho inkosi uJesu ukuthi leli demoni lamakhulu kunawo. Kwafika amakhosi. Ngoba impi ekade yilo uSamson yobukhosi. Ukuthi uNkulunkulu aphindisele kumaFilisti. Akagcinanga lapho alethe imali sandleni sawo. Wamlalisa ukuthonga emathangeni akhe. Wabiza umuntu waphucula amagoda ayisikhombisa ekhanda lakhe. Waqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye. Yokuqala enzile umbekele emathango akhe. Kwaba soft. Wamsofta wenza ukuthi akabe soft athambe. Wamthambisa. Mase mthambisa wambiza ke laphuculwa ke ekhanda lakhe. Wamhlupha. Kodwa uqale ngokumlalisa ubuthongo. Engisitha kangakanani bazana lisifika ngokuthi sisilalise ubuthongo. Valeka amehlo. Qala nje ambeka emathangeni. Akaqalanga ngokwavala amehlo. Qale ngezinto ezizomholela ekuthenini amehlo makavaleke. Kunezinto ezincane lithi iBhayibheli. Khiphani impungusho ezincane ngoba ziyasiqeda isivini. Lezi zinto ezincane izona lezo laliswa ngazo. Gcina amehlo esevalekile ungasaboni. Ungasabona ukuthi usahamba ngakho yini noma cha. Usathane uzokwenza ungaboni ukuthi usuphumile endleleni kaNkulunkulu. Avaleka amehlo kaSamson. Mayivaleka kwekhona into enziwayo emzimbeni wakhe engaboni.
ukuthi useyagundwa ke manje aseyaqedwa ke manje amandla akhe noma lento le abenikezwe yona ukuthi ngayo uzoba namandla kunalento onikezwe yona wena ukuthi ngayo uzoba namandla ubuthakathaka bethu abufani Amen. unendlela yakho ekunikeza amandla nami nginendlela yami enginikeza amandla kodwa uSathane uqonda uzosusa leyo nto ngoba uyazi ukuthi iyona inkinga leyo nto yenza ukuthi ungawi ngesikhathi ungawi amafilister aphela manje ngesikhathi ungawi ukhasta amadimoni wathumela esihlogweni ayesihlogweni ngempela impika kaSathane la emhlabeni yancipha nanzo ke inkinga yakhe ngoba uSamson into ayidalelwe noma ayizalelwe ukuthi awuqeda ngamafilister ukuthi ahamba abulala amafilister yena yedwa futhi nawe wena wedwa kunalento uNkulunkulu ayidalele yona kodwa ulokhu uzalwa nje uSamson uzalele lokho ukuthi awuqeda amafilister usuwaqedile wena wakho amafilister noma mhlamba wakho asaphila nje ayeda masela hamba kahlamba kamnandi Samson wayedalelwe lokho ke isitha samlandelela kwaze ngoba sekufeni ukuthi asithole lemfihlakalo nje ukuthi lo abe namandla uSathane uzola kulo mfundisi ngengasho mina ukuthi bayithola imfihlakalo yamandla akho ukuthi bekungena emkhosini wanciphisa emkhosini kanti iyona imfihlakalo yakhe wayededela uDelilah uDelilah wavela njengabanye abefundisi ilokhuza yasitshela inkosi uma ubheka incwadi kaJeremiya 17 ubusisiwe uthemba lakhe kumuntu kodwa uqalekisiwe uthemba ubusisiwe uthemba lakhe kuNkulunkulu kodwa uqalekisiwe uthemba lakhe kumuntu noyenza ingalo yomuntu noma kuthiwani ingalo yomuntu ibe yini ngami kuthiwani angisakwazi ukukhotha kahle okay kulungile umuntu othembela kumuntu noma obheka kumuntu uqalekisiwe lo mfundisi isiqalekiso sakhe siqale ekuthaneni athembe lapha abanye abefundisi kanti laba befundisi bathunywe uSathane uqobo lwakhe ukuthi abazomwisa bayasondela kuyena basondela njengabefundisi uSathane yikho evusa abafundisi namhlanje uvusa abafundisi ukuze basondele kubafundisi bazazi bona ukuthi hayi sisebenzela uNkulunkulu sonke kanti hayi abanye basebenzela uSathane bafaka isikhumba sezimvu hayi kunjalo manje kumele siqaphele lokho zomunye ufakazile la ukuthi uye kwelinye ibandla mayefika khona bafika kuyizwe bafika babona ukuthi uNkulunkulu akekho kahle la akaziwa akakaza bekhona ngoba lithi iBhayibheli uyababona ngezithelo zabo ubabona bengakhuluma ukuthi hayi uNkulunkulu akekho ke la yikho belwa nabantu abanoNkulunkulu ngoba abamazi uNkulunkulu akekho kubona bashaya abantu abamazi bakhuluma baze baprofeti qonile ukugxeka abamanje kodwa into engisho mina ukuthi masiqaphele njengoba ngeke ngasho ukuthi uSathane ulinge inkosi uJesu ngeBhayibheli yelani uSathane ukukulinga ngeBhayibheli yikho seliphanjaniswa kangaka eBhayibheli abantu bakhulume lokhu nalokhu naku Facebook kuthiwa ngiyadukisa kusho abantu abazibiza ngey'ngcezu zikaNkulunkulu ukuthi ngiyadukisa yebo ngikhuluma iqiniso laphana ngangike ngacabanga ukuphuma kuFacebook kodwa kwangifika ukuthi mangaphumi angifike nje ngifake amavesi ngifake nje amaqiniso ngishiye kanjalo ngingahlali futhi kuFacebook cha akufanele ngihlale bese ngifakayo yaphuma lapho andizobona ukuthi uFacebook unamadimoni kangakanani angisangeni ngepassword manje noma ngithena forget my password hayi bancamela ukuthi banginikeze ilokhuza icode efonini bathi awuphinde uset ipassword ngithi angiyifuni hayi bangivumela ngoba bafuna ukuthi abantu babe stuck lapha ku social media and ngiyakholwa ukuthi nabefundisi abawiswe uFacebook
abatholile yo ngobani wenzelwe ukuthi hlala lapha uyohlala lapha na kuyozofela lapha ungaqapheli mina nje ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngaphuma ku Facebook ngithe mase ngiqeda ukugcotshwa kwathi mangibuye ku Facebook mase ngigcotshiwe kanti uNkulunkulu uyazi ufuna ukusebenza lapha yana kodwa futhi ngibekile ukuthi mangiqaphele ngiyazazi ingozi ezikhona ku Facebook kumele ngiqaphele nje ukuthi angihlali nakhona ke ngiyahlaselwa ke kuthiwa ngichaphe iBhayibheli nani ake bese isikhathi vele ngiyihleke phakathi imoto ke laba abalwa nama ngibophendula ngoba iBhayibheli lisivumela ukuthi siphikisane ngezinto ezingenamsebenzi ezingasisi ngoba lokho abanye kuzokuholela esikogweni hayi ke bengisakhuluma indaba yomfundisi ke owagcina ewiswe ngabanye abefundisi ukuthi asiqapheleke abanye bawiswa abefundisi abanye bawiswa ngamasikosi abo noma laba abaganene nabo ngoba usathane uzosebenzisa lento eseduze kwakho mawukuthi nalowo ganene naye uqinile naye uyozama ngezingane lokho nje kuyinyama yakho nje ukusondele kuwena kakhulu ingane yakho mhlawumbe uthi uyongena nethoyisi noma eyahlupha nje ufuna ukucasula nje kanti ukucasula khona sokufaka isikogwe hayi Nkosi yami uyongena uyozama indlela eziningi ezisondelene nawe ngoba ufuna wena nje yikho kufanele sihlale emkhulekweni nasemkhosini from time to time uthola ukuthi omunye ahlupha vele ubantu yazini namhlanje noma kuthiwa kufanele ngithethe kwamandla okuthetha anginawo ngoba ngisemkhosini usinde kanjalo ngesikhathi ya aqala ukumhlupha amandla akhe amuka kuye uyonqoba kanjani ukungasana amandla khona imponga yilunge namandla lutho sitha qale kancane 1 ngumuntu ozokufakela ubuthongo lo muntu kumele ube umuntu oseduze kwakho yikho inkosi uJesu uyayilingwa kakhulu abafarisi abefundisi ngoba kufanele mawulingwa usathanda usebenzisa lo oseduze kwakho ithi inkosi ke thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena so wena lo oseduze kwakho ufanele umthande kodwa lo oseduze kwakho futhi yena usathanda uzomsebenzisa mangabe ukwazi ukungena kuyena kwathi futhi uzomnqoba ngothando yikho kumele umthande lo oseduze kwakho wathi amafilisti phezu kwakho Samson wavuka ebuthongweni wathi ngiyaphuma njengezinye izinsuku ngizithintile kepha wayengazi ukuthi uJehova wayemukile kuye lamandla akho onawo angubukhona bukaNkulunkulu once wasuka uNkulunkulu kuwena awunamandla yikho idimoni likwazi ukubuyela kuwena bese bebe nabanye amadimoni ngoba awusenawo amandla kuuma uNkulunkulu usukile kuwena uma ingcila usekho kuwe kodwa makabonge uNkulunkulu ngoba verse 21 amafilisti ambamba amkhipha amehlo akhe amehlisele eGaza ambopha ngamaketango wasila etilongweni nokho izinwele ekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi isephucini sesibonga lokho inwele zahluma kusho ukuthi mhlamba akaphumanga enkonzweni zanakhe uqhubekile wazama indlela yokumfuna uNkulunkulu ngaleyo ndlela uzama ukuhlumisa inwele zakho uzama ukuhlumisa lento lekade sikulahlekele so not all hope is lost you can still find him mazongifuna ngenhliziyo yakho yonke ngoba uma uzobheka cishe lapha verse 26 uSamson wathi kumfana owayembambe ngezandla ngivumele ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngincike kuzo verse 27 indlu egcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke amaFilisti ayelapho ophahleni kwakukhona abantu kungathi
abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela ukudlala kukaSamson. Ngoba amadimoni azodlala ngawo mase kubambile. Abukise ngawo amadimoni mase kubambile. Kwase kubukiswa ngaye lapha nacabanga labantu ama-1000 bezobuka nje ukudlala kukaSamson ngoba sebembambile. Ezobukisa ngawe. Ungavumi ukuthi amadimoni abukise ngawe. Uma ngaba kunento eyinkinga, phenduka. Angaze amadimoni abukise ngawe. Ubona abafundisi lapha sebegcina manje sebesemaqaleni ukuthi badlwengule ingane. Amadimoni sebukisa ngabe emhlabeni wonke. Sebesenza izinto ongeke ucabanga ukuthi zingenziwa umfundisi. Mhlamba la ize ivangeli la amadimoni sebukisa ngawe. Samson wakhala kuJehova verse 28. Wakhala kuJehova wathi, Nkosi, uNkulunkulu, ake ungikhumbule. Ungikhumbule, ungiqinise kube kanye kuphela. uNkulunkulu ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibe ngenxa yamehlo ami omabili ngoba amehlo kaSamson ayesekhishile. Waqala walalisa uthongo kodwa isitha sabona mabe emlalisile uthongo ake kugcine lapho ngoba mayelele usazophinda avuleka amehlo. Inkinga kufanele avela akhishwe ukuze angaphinde abone lo muntu. Ngoba inkinga yakhe isethanini kunezinto asayibona. Kunezinto zikamoya asayibona. Kufanele lezi zinto angakaphinda ayibone. Ngoba mayibona sisesenkingeni asimkhipha amehlo, bamkhipha amehlo. Wayesekhala ngamehlo akhe ngoba ingqondo babengayikhiphanga. Ngoba uNkulunkulu ingqondo babengayikhiphanga waqeqala nomlomo wakhe futhi bengawuvala bengakhiphanga ulimi lwakhe ukuthi akwazi ukukhuluma akhuleke uNkulunkulu. Hayi wasikhalela uNkulunkulu. Wathi ngenxa yamehlo ami angisabone kodwa manje sengiyacela kuwe uNkulunkulu ukuthi ubekane nje. Ngisiphindiselele. Seyibambile ngaleso sikhathi insika. Kodwa ayibambile njalo akaqala ukwenza lo msebenzi awucabangayo enhlizweni yakhe engakaqali uNkulunkulu. Zikhona yini izinto ozibona zilungile emehlweni yakho noma engqondweni yakho ozenza ungaqalanga uNkulunkulu. Wathi plan ubesenayo. Kodwa le plan yami ngeke isebenze ngekho uNkulunkulu. Ngeke isebenze ngingambizanga uNkulunkulu. Waqala ngokubiza uNkulunkulu. Waqala ngokubiza amandla kaNkulunkulu ukuthi Nkosi noma usungishiyile kodwa ngibiza amandla akho namhlanje. Ngibiza amandla akho manje. Nawe ungabiza amandla kaNkulunkulu namhlanje. Wathi verse 3 uSamson wathi mangife namaFilisti wakhothama ngamandla akhe onke. Indlu yawela phezulu kwamakhosi naphezu kwabo bonke abantu ababekuyo abafileyo ababulalayo ekufeni kwakhe babebaningi kunalabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe. Wenze njani uSamson? Wakhothama ngamandla akhe onke. Ngamandla akhe onke wachitha amandla okugcina. Uma uzibona ukuthi ubusulahlekelwe nguNkulunkulu empilweni yakho, ukubiza ukuthi ukhale kuNkulunkulu bese ukhipha amandla akho okugcina. Wonke amandla owake waba nawo uwakhiphe okugcina uthi sengilwela okugcina manje. Ngubani owaziyo uma kungenzeka ukuthi uNkulunkulu usangangikhumbula? Iplan senginayo waqala waba nayo iplan. Wazibamba insika kodwa waqala kuba. Le insika ngeke ngizenze lutho ungekho wena. Kahle kahle umuntu owawisa lezi insika kwaba uNkulunkulu. Kodwa eziwisa ngesandla sikaSamson. uNkulunkulu uzowisa izitha ngesandla sakho. Uma wena ukuNkulunkulu noNkulunkulu kuwe. Uma ungavumi ukuthi uNkulunkulu asuke kuwe. Uma uyibambile lento ekuphamandla. Ungavumi ukuthi uNkulunkulu asuke kuwe. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicela umama uMabasa asikhulekele izwi. Sesizwile
lisebenza. Sizwile Baba ukuthi uNkulunkulu uSamson ukuthi uNkulunkulu wasindiswa wena, waphiwa wena amandla. Namanje ke uNkulunkulu siyacela Nkosi ukuthi ube kanye nathi usize ukuthi lisizwisise izwi lakho lisebenze empilweni zethu. Siyabonga amandla onke ngebizo likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela sishuqule ukudumisa bese emva kwalokho ngizosho isibusiso. Jesu Kristu inkosi.